Daj mi reci kako ti je bilo za zdravstveno? Da, i to je isto jedan od povećih troškova, jer imati 3 mjeseca, verovatno već znaju, ali 3 mjeseca ima rok da se uzme švajcarsko zdravstveno, inače će oni da nađu za vas. Za vas, tako. Sad šta je tu problem? Ako vi nađete za 3 mjeseca, vi ćete sva ta 3 mjeseca morati platiti retroaktivno. Što znači da zdravstveno nije baš najjeftinije. To je onaj naš mentalitet, kao imam 3 mjeseca, naću ja 3. mjesec pa ću izreznut plaću za 3. Da. I onda oni kažu ne, sad plati za 1. i za 2. jer brojimo od dana kad si ušao. Da, tako je. I onda će vam vjerojatno doći 4. mjesec dok se svi ti ugovori završi kako treba i onda gledate na neku cifru od minimum 1200 franaka, čak i za to. Ako uzmemo neki prosjek od 300 franaka mjesečno, da, znači 1200, 1200 odmah, bam. Da. I to je isto, tamo kad mislite ok, stanje je gotovo, spremljeno je sve, Nije. Ostavit ću konačno neki novac sa strane, ipak neće. Da. Dobro, znači to smo onda isto riješili. Po tebi zdravstveno, kako ti se čini taj cijeli sustav ovdje, tvoje neko mišljenje? Pa ja sam se iskreno oduševio. Jednostavno sve funkcioniše preko maila i aplikacije, nema nikakvih problema, ja sam čak uzeo, pošto nosim i naočare, uzeo sam neki paket da imam i to besplatno i samo sam se pojavio u prodavnici, rekao hoću te naočare, izmerili su mi dioptriju, ja sam platio, poslao sam taj račun i za 2 dana sam ja imao već sve te pare na računu kod sebe, znači oni su meni platili i refundirali sve to. Daj samo još bitno ti je napomenuti, ti ne pričaš njemački, ili tako? Da, znači sve na engleskom. Sve na engleskom. Ali onako bilo bi okej da ga znaš. Bilo bi super, ali da, radim na tom. Super. A gle, skupo je, dosta se plaća mjesečno ti vidio doktora ili ne. Da. Ali opet mislim da onda imaš ok uslugu. Pa ja sam se iskreno išao sam, sad i nedavno sam imao neki problem s alergijom. Čak i ovo doba korone sam samo nazvao, pitao može, kaže oni, pa vi ste hitan slučaj zbog pluća. To je to, dođite odmah i pregledao sam se isto za pola sata su mi sve završili, kao u Srbiji nisam ni doživeo takvu uslugu da su mi sve snimili, bukvalno sad znaju sve o meni, kako mi je zdravlje. U Srbiji krv nisam izvadio 15 godina. Da. A da, to je tako, mislim da bi istu stvar mogu reći za Hrvatsku. Mislim, daleko od toga Da, ja se slažem, ali... Daleko od toga, opet to sve i funkcionira, ali bome i platimo, samo što mi to nekako ne skužimo da smo plaćali dole jer vam se skida od plaće. Da, dok ovdje vi dobijete neto i onda od tog svoga neto plaćate posebno za zdravstveno i onda u biti skužite koliko ga plaćate. Daj mi reci, kakvi su ti ljudi ovdje? Si uspio kakva poznanstva steći? Pa, kako bih rekao, ne. Uspio sam se naći naše ljude, naravno. I to uglavnom preko ovih socijalnih mreža, ljudi iz IT-a, to mi je bilo najlakše i uglavnom tako i znam. Par ljudi, ali Švajcarci to slabo. Pogotovo zato što mi nismo ni izlazili nešto previše, niti je neko ko mi deluje narod da nije baš nešto druželjubiv. Ali ovdje nemaš ni taj mentalitet izlaženja na kave toliko kao kod nas nešto? To se baš ne dešava, osim sa našim ljudima, to je isto kao dole. Dobro, ali tipa recimo u mom slučaju opet nije baš toliko otvoreno u smislu ajmo sad na pivu, nego ajmo u subotu, ajmo se dogovoriti. Da, jest. Znači baš ajmo se dogovoriti jedan dan pa ćemo tad otići, ne možeš me sad nazvati i reći ajmo odmah na kavu. Da. Kod naših ljudi je nekako dogovor
ok za 1-2 dana, dok je, na primjer, sa Švajcarcem, verovatno se dogovarate nešto u roku od sljedećih 3 nedelje. Potpisujem. Hrana. Kako Hrana, ti se sviđa hrana? pa ne znam, rekao bih neutralna kao i sve ovdje. Baš mi je ovako. Prvo, preskupa je. Restorani i to, zato, a drugo, mislim da čak i ne daje ono što koliko košta. Jer, na primjer, dole kod nas, na Balkanu ili gdje god bliže, čak i u Mađarskoj, ako platite nešto dobro, bit će isto toliko kao cijena, kvalitet je odlična. Mislim da je ovdje nekako, čak i ja koji ne kuvam, mogu da spremim isto tako za taj novac. Da, pa to bi se složio. Jednostavno, čak i ne bi rekao da si ne bi možda mogli priuštiti, ali jednostavno problem je što ti znaš, ako odete vas dvoje na večeru, ne znam, s pićem, ti ispod 100 franaka nemaš šta. A ti za 100 franaka kupiš patike. Jako dobre. Jest. I to je onako problem, jer kod nas za 100 kuna ili ne znam koliko je u Beogradu, ne možeš kupiti ništa i onda za hranu ti je kao pa okej. Dok ovdje već za te pare možeš kupiti jako dobre stvari i onda većinom vagate kao pa neću ići sad pojest nešto i ne znam popit. Mislim, okej se počastiti, ali kao neće ići svaki tjedan jer mislim... Mislim, ako nađete stvarno super restoran, što ne kažem da nema, je bilo i onaj taj kod nas, prošli kancelariji. To je bio super. I stvarno nije žao da date 30-40 franaka za odlog. Ako je to nešto super. Da, tipa recimo tamo, ali tamo su gablici čak bili dosta jeftini kad pogledaš. Jest. Tamo su gablici bili, znači pod pauzom gablec, 14 franaka, 13,5, koliko je bio, 14 tak nešto. Da, onaj manji, veći je 17. Da, tako. Što je okej. Mislim, naravno, sad kad vi to pretvorite u, ne znam, 100 kuna ili ne znam koliko to dinara, to je suludo, ali tako je. Pa jel ti okej, jel je našao neko mjesto gdje možeš otići i sad naručiti ćevape, mesnu platu? Da, jesam. Ima par mjesta gdje stvarno možete pojesti, čak i naših balkanskih restorana, što je super. A ima i ovako nekih, uglavnom azijskih, koji su isto odlični. A ovako nešto švajcarsko, nacionalno, pa nisam se još nigdje oduševio. Slažem se, to smo čak žena i ja isto išli probati njihove, ne znam, nekakve šnicle i to. Ne. Ali većinom prevladavaju, barem za Cirih, prevladavaju dosta ti, ne znam, talijanski restorani, pice, japanski, kineski, kineska kuhinja. Naših ovako baš i nema nešto. Da, baš je malo. Baš je malo, da. Tak da. Ali zato kad dođeš u Srbiju, onda tamo se napucaš. Pa da, onda tamo par dana samo jelo i onda si miran par mjeseci. Da, onda u biti kad dođeš tamo ko da u životu nikad nisi jeo, kao daj sve živo. To sam skužio po nama. Kad dođemo u Hrvatsku, onda čovjek se nekako ponekad previše i opusti i onda kao, ne znam, hoćemo na večeru, 100 nešto kuna, kao pa šta sad, pa toliko sam platio tamo gablec, boli me briga, sad ću tu platiti, idemo na večeru. I onda kao, mogli bi na večeru sutra, mogli bi preko sutra, mogli bi taj dan nakon. Kak je s tobom u Srbiji? Je li ti kad dođeš, onda kreneš jest, izlazit, ko da nikad životu nisi? Da, tako je, mislim, vi praktično, nisam ni kući, Da, mislim, ne znam. 2 sata, samo spavanje, čak i to, Ne znam, nekad mi je to mi je baš kao, okej, stani, znaš, zašto sad moram ići svaki dan jest, nisam jeo, niti sam živio, ali jednostavno, valjda, toliko se čovjek poželi i toliko onda počneš računat natrag u franke da kao skuviš, pa ful je jeftino, pa daj, nije to niš, kao idem, šta? I onda malo kao staneš na zemlje i spusti se kao, neću ići svaki dan večerat, nego ću jest doma. Sad kad si tu već 8 mjeseci ili više, kako ti se općenito čini raditi u Švicarskoj, to jest raditi za Švicarca?
Pa, eto, prva stvar koja mi je bila čudna je što se pauze ne računa u radno vreme. Da. I znači, otprilike i radno vreme je 42,5 sata nedeljno, što je 8,5 sati dnevno, barem kod nas. Znači, vi faktički 9,5 sati provedete na poslu, tako. Što naravno nije slučaj, ali kod nas to totalno fleksibilno, ali ako ćemo po ugovoru gledati, onda da. Tako je. Ali ovako mi je bilo mnogo jednostavnije, zato što su mi odmah rekli kao nemoj da žuriš, kao čak i ako ne stignemo da završimo u tom roku, bolje da to uradimo kvalitetno i samo opušteno, nije, ne znam, ne osjećam nikakav pritisak kao pre. Znači, to ne postoji, neko ko je sve leženo, ako se ne stigne, kao bolje dati tome da još 2-3 dana da to bude kako treba. Kad bi usporedio sa radom u Srbiji, pa... Da li radiš više, manje, da li imaš više stresa, manje stresa? Kako se će odtočiti? Pa mislim da radim više, a stresa ja mislim uopšte nema. A u Srbiji je to bilo totalno suprotno, znači radio sam mnogo manje, a stresa je bilo previše. Okay. Da. Ali znači uglavnom nije ti nekakav toliki bio problem sa prešalta i sad kao da se moraš upijati od posla i ne znam šta. Ne. Čak je bilo kao wow, ovdje je tako upušteno. To i ja mogu potvrditi kad sam došao, znači to je bilo ja sjećam kad sam došao, ja sam bio ko na drogama, čovječe, ljudi, ajmo, rješavaj, brzo, idemo s tim bam, i oni kao šta ti je, kao smiri se, pa kao šta smiri se, ajde idemo, taj feature, ajmo to rocknut van, idemo, kao, hej, polako, stićemo, ja onako. Tako je bilo i kod mene, isto, ja sam isto bio kao, ajde, šta će, a u stvari to ovdje nije tako. Ne, kao stićemo, polako, i onako, što mi je okej. Jasno. Što mi je okej, tako da nema uopće nekog stresa. Mislim, opet, jasno, ovo sad govorimo za našu firmu, ali koliko sam uspio vidjeti od drugih, isto je, nije da se drugi ubijaju od posla i da plaću doma i da ne znam šta, tako da a daj mi reci, znači nećemo brojkama i to, se uspio okej zaraditi? Po tvojom nekom mišljenju, znači zaraditi, plati troškove šta imaš, da li uspiješ uopće uštediti? Pa da, ja mislim da je to definitivno mnogo bolje, znači mislim da ne može da se poredi sa nama. Za Srbiju, ne znam za Hrvatsku kako je tačno. Ali da, ostane čak i sa svim trošenjem koji se uopšte nije promenilo, mislio sam da ću morati neke stvari da korigujem, ali uopšte nisam, čak i mnogo više kupujem ovih gluposti, tehnike i to. I dalje ostane mnogo više, mislim da ostane za odličan odmor svaki mjesec. Super čovječe, da, jer u biti dole se više svodi na to da ti kroz plaće štediš par mjeseci za jedan odmor od 2 tjedna. Da, ovdje je Dok ovdje realno, mislim, kažem ekipa, opet govorimo za naše poslove u IT-u. Ja vjerujem da ima ljudi koji su ovdje uspjeli doći sa nekim drugim poslom koji je sigurno plaćen puno manje i sigurno gdje moraju raditi dvoje da bi uspjeli platiti ali ja opet kažem, ako rade dvoje nekakav prosječan posao, jedan može sigurno platiti stan, režije i vjerojatno auto, kredit, šta god, i drugome ostane plaćati cijela, znači to mi niko ne može reći da nema šanse. Znači ti gledaš da ovdje u Aldiju bilo da rade za 4 nešto tisuće bruto, znači nek rade oboje u Aldiju, to je 9 bruto, uzmimo 8 bruto, ne možeš reći da ne može živjeti sa 8 bruto, znači to ti je jedno 6, ma nije više, 7 neto. Znači ne možeš reći da ne može živjeti, ne može. Ok, svi imamo na kraju opet životne standarde drugačije. Pa naravno, mislim, ako ćemo ići svaki dan u klub po 200 franaka, to je naravno teško, ali... Zaboravi, da. Sve ukupno si zadovoljan ovdje, bi išta promijenio da možeš? Pa,
Jesam, ja mislim da je ovo bila super odluka i uopšte se ne kajem što sam otišao. Prvenstveno zato što mislim da sam mnogo više naučio, ne samo o poslu, nego i ovako o nekim stvarima. Nekako vas mnogo više tera da čitate zakon, da, ne znam, kad dobijete sve te papire na nemačkom, mnogo više treba da se, kad ljudi kažu nije, tebi je lako, kao u Srbiji to uvek kažu, vjerovatno tako i u Hrvatskoj, a uopšte nije, znači doći ovde i stvarno početi od nule, to vam je bukvalno kao prate, dok dobijete ličnu kartu i pasoš, što je u Srbiji sa 16 godina, to vam je bukvalno cijelo taj život u mjesec dana. Pa to je resetirao si život. Da, bukvalno krećete od nule, bankovni računi, telefon, sve, znači to je ogroman proces, da to uradite u mjesec dana. Da, i realno ne možeš baš ni reći da je čovjek full sretan u tom periodu, ali na kraju, nakon par mjeseci kad se sve smiri, možeš reći da je vrijedilo. Jeste, da. Mislim, ja stvarno mogu da kažem da je 10 od 10 otprilike. Sve mi je super. A šta bi ovoga promijenio? Pa ne znam, možda bi promijenio to malo druženje, nekako bi to, mada možda i ja grešim negdje, ne znam. A nekako bi više volio da toga ima, ali okej, da. Pa možda jednostavno nisam dovoljno dugo tu da upoznam mnogo ljudi. Slažem se, ali rekao bi isto jednu stvar na koju mi često zaboravljamo. Svi mi koji smo dolje živjeli godinama i ne znam, rođeni itd. Svi smo mi gradili nekako prijateljstvo iz srednjih škola, osnovnih škola. I onda vi dođete ovdje i kao pokušavate naći prijatelje i skužite, što biti i normalno. Ne možete vi naći prijatelja za mjesec dana, godinu dana, jer vi ste dolje gradili to godinama. I onda vi ovdje nađete, upoznate hrpu ljudi i jednostavno skužite da s nekima kliknete, a s nekima ne. Jeste, da. I nekako vas isto puno više tjera da se namjerno morate družiti, jer dolje, znaš, ima si svoje društvo i kad si dolje upoznao nekog novog. Možda tu i tamo, ali Da. Bog i to je to. Nisi nikad upoznao nekog dole i odjednom se počeo s njim družiti baš jako unazad godinu dana. Nego to većinom s kim se družiš je bilo sa srednje škole, iz faksa, ne znam, susjed i takve stvari. Tako da u biti strpljenje i uvijek ćete nekako... Da, ovdje jednostavno ko sa kim se s kim klikneš, što si rekao, odjednom počete da se družiti kao da se znate godinama, da. Što je opet super. Da. Ali da, ne bih. Ne bih mi. Pa ne bih ništa.